ولم يجدوا مصرفا intayi ewa nyengera nyini awa baka magade kini magankuto kini hoburan kampanga anyare way angatu ango diganadi wa yilaranta kiyam bonunta dinanta nanju na ngaradia iwa kanemu ku kam karage sinetrendira o jahannaba awre kanemu ku ke kanne iwatu irono kyadi iwo kinyene iwa walli iyaga way iwa tuka ikunya lonadi iwa tuka yilaranta kani garanguten kampanga arno kusindai bismillah ولقد صرفنا abadi okutun gambangani ke qur'ana de serun dangani min kulli mathalin gilli ay wa talibi suya asusu kamande wajune ngunati hohoya na utu sirimenga na lisianenga na lisamba meranga yugo kome hore hakada ora sukoni mani sabura ko sabura serena wajitai bismillah وكان الإنسان كهم ديدي سرين كاهرينيا أكثر شيء كونسو هوغابينيا فرانغالي ماغويا وما منع الناس هما كافرين كبا أن يؤمنوا إن تمني براكبي قرآن كندينغريا ومي كبا إنا كفر كيسمون دينيا إكمانغا ما كان تكوياني هانا ننكي قسين اللي يدي أو ياتي يوم ما ينغان قتين اللي كبلا أو جونكو ينغا بسم الله وما نرسل وقم هارونكي إلا مبشرين ما كنت تمندان غونغوندي هونو يعني أرو كافرين غونغوندي يمو يعني ويجادل الذين أدي يمو ينفرن لما هون كونغا كافراو أو تبادرنا إنتي أبعث الله بشرا رسولا ألا نهاري قنيا سري مانا غمانيا ملكنا تموندي ماني كي غمانيا تموندي ماني كي غنيا يدير الحق ina ku sabura ina tungullo lotendi ti batran kanukui واتخذوا آياتي ininge ayanun tigidi ina hon tigidi igari gongo tikenga ina kinya nginin poya aha alla ganda siyanne koni ina soyi aganda samba mera koni kete alla digami ayanun nganda yille na honne koni alla ta digamu hilli koni yimbe ngana koni o man la yawa o ga biba na nyime ono sagonya on naro yimbendi o bine o kala nyime ko ngana yimbenga kale bi tahliyo koro to ko yimen tamakara Allah ko manam baga an to qari anta kala ngi dikella ndanyana bismillah wa man awlamu yemme sundat nangunin ta mimman dina yemminga igara yemme be waju ikama ayanunga kem palle ay kamandi halle ko ayanu ko wajundenga ahayiga to ndi honga akitengara ken golli kambonta besuya alla kallengo konanda angam palle ko ni ango simmene alla angandu mungundini kambonta komensuya inna gutunganga جعلنا أكنا أودا قفارينيا كافرين سندمين كما إما كتا قرآن كفامنو ورسوتانيا كافرين ترونني كيسا ورهران دا كافرين كري كتا كندينا إيران تكندين كمبرين أبدا بدا بدا أصابون على دي سندمين بروندي بغا سندمين نسراني أنغو تمو والي أنغو تمو رغانا بسم الله وربك يا رسول الله أنك منا أياني قفرانا أياني أيوا هنا نتونغنا لو يواخذهم أغني أنك منا كافر اللي كان دونادي تهونا إغرا كينغولي تأجل العذاب أن يقص غرا ينغان قاتين كينغوني إذا قلي دونادي الله من تكينا دونا أي بيسو يقلنك تنادي كاهر نسلامي Allah ti ona minna qata na Allah ya mundu nan kana toranga kini lagarai bismillah awara ganyi na ngo kafirin kan lagara kotanga intari tugu nokuni ken kotanga andabu Allah ide bismillah wa tilkal qura aji debunga bunya haike ogar himbenu halaki komi adiranko samudranko o kentana ikunyi me watu
أهلكناهم وركودوا هلكي لما بركبي إيجا كافرهم وجعلنا موعدا ودنينا لمهلكهم halaki wakati ndade ama kusa kanya kundu ngawo akon ndinya Allah ma ke wakati yo halakini iga bara harunda kinga kinyani ga halaki bismillah وإذ سما قال موسى يا بالله موسى قتي فتاه إيهن قيين دغني موسى بن عمران رسول بني إسرائيل سبت لا وابن يعقوب كم موسى يمي ماني عندي وهم بيكون نتي موسى نتوغو تناياني أيوة كم موسى الله يهلنا كن سهلماو na tawretan kinai kebrenga awa kempe la ango musa yi mebetude qissa ke wor ke musa yi mai allah se halle make tawreta kamake fir'auna yuke kenni me man ba kugo himbe qatana kenta musa torno nanti musa qara khidri maga anya halina allah sahallemawo ay kenta hunya musa bayna timmante horo ka pama khidri ni annabi ni mayo musa wakane oti waliyu ne musa wakane kenta kabana ankara ikome kemaga khadar maga anan hakita khadar ya kenta musa boti burun kenta ko ni musa nda hasai ba qaidanti almaziya la taqtadi alafdaliyya dan faral loye hondo honna kenta ko ni honnan pasuhonga yen qaidan anya rendai Allah sallallahu alaihi wasallam sikanta di ayan tuinta Allah ta gonsuya nganan ga hokensu Allah da faren ya mari ta na tuwa gunji di mundo qur rabbi zidni ilman ba tuwa gun huwai an gana tu mo ko gabe wono hanta ki kanatu wa faqa kulli dhi ilmin alim Allah faren nganda qur ta gonsu tuwa gundi kebirenga tuana gore ngono de kinni go Allah taala kebe anyaga anantu indi kebe kenta honya na musai kiyana sababa yo wurnu himbe ay kenta honya na musai بسم الله وإذ عدبرن سما قال موسى قتي لفتاه إهنن قين دغني لا أبره أتين تقلي حتى أبلغ ngautir ne minga kinye مجمع hangun البحرين pelika huma dingiranga rumi hange ado farsi hange kibaka mbange ken no kuyani majma al bahrain al sangade iwo menyini no asuni sape jinye ngadam farango ido menaga waja'alna barzakhan bainahuma la yabghiyan ko yugo wido menaga siri ayaga ndawalle nga jinu kuntarno medi interno medi ani mi awwalle interno medi asuni sape ji bani ni nga kobe ntiro menaga manantiro menaga ho ntiro menaga Allah yimira nakam pollo ido menaga tilani nga ondiga manho bismillah awa mudiya minnan dunkare na wucela tanya harandallatu فلما idiga nandiga birambe بلغ musa do ile minenga kinye hangu ku helle ka huma dingiranga ile hayga mungu inyerenga
leminen togoni yushau igri wakati iraro kande nyugodi aywa musa ka leminen mungai musa ka mungu ama simandi enyere namina bismillah فاتخذ سبيله nyere mpai gari kilengutu في البحر hangen nogondi سربا nga keta ke koni anya butenya ide nyere nga digaro noko nokuya alla da jilliga ken noko bute fulanten to bismillah فلما atibira kebe جاوزا iga dangi ken nokuya ayi lankara قال inda kira terne kari na ngui terne ken lankara iga wati nga kinye musati لفتى ile menen dangani آتنا غداءنا kebirenga ne kamne liti o yugandenga o sowamponga o nyige bismillah لقد laqad laqina o qura gemmal le magunya o trende kedi nasaban tambienga o tambi mo obru قال leminen ta dangani أرأيت qibare إذ birambe أوينا o garo do kaho إلى الصخرة kata gidenga daro فإني annatunke nasitul huta mungu nyerenga de وما nga homi أنساني mungu ndai illa shaytan maganta shaytane أن أذكره namma qasimai hakeda gili daru oga yige no kobe nan kenke no kobe nge mungu nyerenga no na wala kinga masisa nyeren tinke maga masimai anga iblisa golle nyande Allah ko musru golli bure ngoddam bi kata iblisa yayi ado anyime ko sire ke ngoddam bi kata Allah ke ni jukunga kapa Allah ke bal honsu gilli Allah nga golli bure nyime abatende me iblisa ya batende seren tatini golli bure ni Allah bate fil haqiqa aya batene ko sire an ken dambi kata Ibrahim alayhi salam ta kamani koy huwa alladhi yut'imuni wa yusqini ngi kamani alla be gabi nyigandini awi minindini wa idha maradtu fa huwa yusfini ngana watu ayani jarana amati tayi watu ndini kuna watu ndina ba alla ne watu ndana ka kinga te husri ama ken dambi kata ati ganda watu sahar ndenni husri nga atawi jarana o komenni hakre to jukundi ka pa Allah Allah ko musrun ndai Allah mo ko ni ga ko ni mo be am fakare to ken fil haqiqa hon sugri Allah nka Allah ko musrube Allah ga yi masalam mo ko noda ima do min hoburen dambi hina kata Allah bismillah jige benga anya gollinga واتخذ سبيله ewa isage irani nyerendi killengutu في البحر hangendi عجبا kinni kabakon killebe ogara kenkoni basa nyere Allah ra aro ransu tigiti asu fulanten to bismillah قال adi ذلك ما musati zalika adi nyere ke tunnenga ma kenyani honga kunna na bugi wan himbe mundunu aha oni kema mundunu kyan koninda ti nyere ngana tunoy no kube ti olla mur hongono bismillah fartadda illa hayga sagi itabatte tayen kamma yo kamani itabatte londi o daru tabatte khasakede on digaro kenga فوجد عبدا iri nyeren tunuranga Musa sallallahu alaihi wasallam ko tay asigi aw senedo isrumbate bani Israil digamen no gon ira tirndi Musa kontu inta besuya
musa ti ike antun da besu subhanallah allah haygara musa waratiya na jaragi an yi gantiniya allah antun da honsuya an yi tuwakun dambiri kata allah yayi nga an ganyan tun da besu yi ba sun tare komen yugo yin gemaga awo hangun pilli ka huma dingiranga musa kengo himbetu antametu ngeda an sehe ndawa kitaben kinanga honsu bangande ngadi nga ken komego himbetu antatu ange mati allah ni to anan ange tangi yantu da besu ken komenye ana mara menyeni ngi allah komenye wani ago himbetu musa antametu هذه قاعدة يكون كوني يغندا جوكم بون هاري هوني دون الله ويري غناتاي الله كوم خورو كين قاعدة ياونو باتانو ماغاهم بي سرينغاني دي الله تنتو يمو ماغين هو بري خوري او كوتوم هو غبي بيرسانا الله همينتا دي مسترسو كان تنتا الله دي نانتاغا اغندا جوكم بون هاري هوني الله واري غناتاي atin kama kebenga nge kinyene kinga khamoko anin kharamundi wa hakada alla gandai kome munda ana ngarja kana maga yankanye ana mugudro hon twintiya mani khanu yelladi igora kharake maga mobe allati ango kemunda nyere ni wutu annaro kande nogondi nyere ngana tunu nokobe ke komosiranga walino kina tagmanjenga ar nyere mutu araro kandendi idiga ari qaralema yusha abun nun ikinye girenga ay langara isaguna kenke nyere nyille yille baka kandendi ay rejindi iga giri lemine masime nyere nyimaga musa masime ndi nyere ngomina ikira trene na ngui trene ay langara so ma yiga watin kinyi o yiga ndenka ati daro o aga aso wanno ko gemunga inode nge masime ibulisa golle yande en musa ga tinyi kenyi mamundu wala ko ninde nyere ngana to no kobe la mure ko no nyi kinyini iga sageni tabatel londi ibugu kille khase idiga mo keso ay tampini na ko nanti adamare me to mundi en killendi ango tampini kempale alla ni kata ko ni musa na diga doru anga nyino nganyere ngana tunu nokobe ko na kentunu wa asratu ratu atunu halle gahana ikiratere na ngutirne masimai nanti la karna sage dan palle gare kesuni tuago mundana tampiye ni angole nyugo o serenta qornoga tuago mundeda isagerini om Allah gara ko ni mobe iri kendi ngira bane ya iga kiyeno bismillah fawajada abdan ihil haygara e komeni nonga gilli oku komunga آتيناه oda ken komeku hinne qoreya gilli onindini وعلمناه oda tuindi gilli o awa gilli awa oku alla bangi iliman to qoreya alla yimina inti ikomenda na makuto abudan min ibadina ken li ta'zim okum khoru benu gono kunyu wani ke sawra honu de annabi nyimeni na alla na komen qoro ni ke degre di ken ko ni annabi mawni hondi ti ayati wali alla wali ni serebe ganda atayi sonno me di khadra annabi nyime basintadi angana ti wali basintadi me angana ta amayno ke bidenga anya kahiri alla ta wono kin ma ko to bani
آتيناه رحمة من عندنا ورهن كني نبوغو باغي وعلمناه من لدنا علما ورتوا كني نبوغو باغي كبر الله هننغا كني سريبيا الله تيرا همبي تويني نبوغو إيمي باغي كنا كم باقتو وهكذا تواغو نهلو ياي تواغو بيغو مندين نانكيتي أرو الله غو تواغو بي كني سرنغا مي مانا كن كنا سرنغا الله كني واتقوا الله ويعلمكم الله أكانوا الله يميوان قرامون دي العلوم اللدنية كن كان كوه الله الله كني كنا كني سرنغا ibiranga kiyugo kini Allah yu horoni goya Musa rani aw saka na mbombiti yiran kullenga na soti yonkolanga mata Musa ra salamu ya kama ako sagri yonkolang musunan girnan taako ati wa alayka salam ya nabiyyu bani Israil Musa di salamu alaikum ati kungi ne Musa genan kama Israilan ko ande binime Musa ti kona ngenda tingeni kenga ati himbe garin ke koyanga ke wa Allah nda daga ni kenda tunanga no ko be diga na ngani no kona koyanga tingeni kenga ati himbe garin koyanga kinyana koyinga na dangani angani kenga hadrati Musa ati ansirun dan tampindi de Musa tinge markenga nka mandi ngarari ne nan tokki dam palle nan karamaga ali meni ki zernu tampindi nge markenga kaza obita golle jobe kiyo ke khadar كوني مغون السكوي خضر أرو خضر أرو خي نضادك نا أكسري والمنا أكوري وبين خافك فتحها نضادك نا أكوري خضر والما خضر والما خضر ukuni mo sika sumbana keni ajja munye atogoni meni baliya ureni aram kanni ahmad ahawa togoni malikan atogora wanga togoni abul abbas allan tuwanu nyugoti serebe nda togontu kingani baliyai na haba togontu kingani malikaniya na kinay atora wanga togontu abul abbas na laqbuntu khadri wa tiken kamane sersu ganda kusikitu ken kamane Allah ta'ala wo aw ya hinama wasa an kalla salama kun kama azim na komen yugo tokonto na haba tokonto na jamuntu na atora wanga tokonto tango kalla salama kun kama azim kiyan kotowa masrebe ga tanda na jukunu nyugo kanda jukunu kusu sahante ngo qur'ana di Allah farendi gamundi na kunya sharti yang kama anna asrafullah ya takame na magasalli ya takame na la ilaha illa takame tanga nda kata kin jukunu timmali nan toki ke zikriya ti lagra kota angono arjanna
an ga makken nakari an na kiya nakarni la komen go togonto na jamuntu na togora wanga togonto na haba togonto tango kala salama on kama an kala salama on kama awre mani silso kala salama on awrna arjanna di ala kulli hal anya mo atawo amatawo an worno ko di asongati an radiyallahu anhu awur de geshartunu asuni jukunu nye qur'ana ga nesini tikebeya na alla ko musrum magan kuto tay na alla garunya arjana loyinga himbe nu ganda yambanguti amma kun jukunu ya ada kunya shartunu الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قطعا قد لما ورنو كندي ناس ابونيا ان ذكر بينا parce que ko ndem wo sero su go zikir ngana ko tasu ta kamuski an wa gatane kendi ko tasu qarle moy na ta kam kabbe ata kam tumi algo mo kebra ken kam ngana ti serebe ga na kara ken kam tangono arjanna ara garanya kutu la sere kitina ndangi tanga ndakin kam nen togonto man ara jamu ada togora wanga togo ada haba to tanguruno arjanna di basango kala islamiya kema koni ke bane kada allah tuan arjanna loyen koni i to tuyendo i debe tuyendo i jamu tuyendi amakambe ke bane abu yazid al-bustami alla kum qorengini wal qorengini ati sere su gandi ke togontu tango kala islami beswatu abu yazid ma kenti alla kum qorengini wal qorengini iwa wal ni waqil al kibrit al ahmar nasabi abu digre be wala gundi waqil ligin al kibrit al ahmar ati sere be gandi ke togonto an kala islami be sudi abu yazid abu ma to ngini mariya ato ngini tayfur ati ke to sere be nda tu ke abu yazid to ngini tayfur an worno arjanna an kala islami ato e amma ken nakari amma ken kutandeya serebe gatanda an jukun surondi anna nya allan kome anna sariyan qosun togono ya marti alla ya mariyenga anna alla hinkoti istighfarunga na hinkoti magasallenga na hinkoti la ilaha illallah ya an anda karaka mangun arjana anna kenya kutana ya subhanallah ma tu hakarun ga nokobe wa hoy wono ma ora ko darume suratul nahl allakum khorku imisal lo anabi nyumuya nanti ngo hokkonini ngora hokkanu kin worno hosurinda la wakalla anabi nyime bane angara kuta na nakari nanti harehe ampa jumbono mangara suqanwa nan tungoni tasui nan golliti an kiyen kallen gollenga o kuna allah faran ke sallallahu alaihi wasallam nan golti allah faran sayan wa allah wallun kano ke mogodi angara bane koni nanti ango kutun kanunu tikenga sorno anta sorno abadan mangara swa kanuna sudaro sere ko yoranta asur de mutunu
nga kanu yendo daron ta gondi wajibi nan kam anna su kan su daro bidalil allati farenda na ko daga ni man adali waliyan serebe ganda wali bane koni ikeda bane hillo hede bane ken wonen haranga na ko ten su kan su daro angara bane koni anga ma bugadi kebda ati alla farenda kada akamanna tu ike gajalle manyani wada ken kana famu wol kaniyen wol qonnawndi ntake ay ginde woli ngani anga tantay kutun kadon tar bana sornanda bismillah basana kebe gani sheikhu kandanda nan taralle magwa kinye ne karalle man biradunga an so bambu nyinga bazamani sabura ko tan so bambu nyini so bambu ngo himbe surono anyun kinda aken an patenda sheikhu kamilon qatar le maguna kimme ne surono karle man anyun kinda basa ag digan surum pay agol le surum pay angana dangi ke angana ndu dangi ni ken kam man tato kini do sire angandu tampini ni anda kina muradu anda to kini do sire anga ko ni kundu nyi kembal himbe ga wa magana khara ayanga ngi alla faranga he ko nangi ndunde ya don don sagon ko nimbo ni la kan tato kini do sire ango kitabe be hasta una ngure sanga ko ni na ken to ngure ange mabu ni alla nta asire adiga meno ango na ango anda to kindo sire ke bila ango man himbe ko ango na ko taken no kusu ko honta sire ngalla kim mo ndambe ya maganda shaytane be gani ya gundana basa ango ko na himbe ko tan ango na ko taken no kusu kebirenga himbe koni gani hosirenga angandai kundu sage aha anna sheikh murshid anna ken kapalle mawo anna ken taralle mawo anna gi musawabanga naam ken misalni maniya kuga dangi isage khari aha isage khari kata hoya kebe ga wina hana ngene karamo ga taralle mawo amma wala Allah wa ko no daga ni hudu sorandi ataka be ka taka tongundi ka kanu Allah aganya kappa tongon tonga yani kahi jamanga annan togori halle awre ni maka ka hu garantonga maka kahi jamanga seren ndo sababa ngo hamana gilang anga wa konni ti serenta su sere gilango ken konni ken ngona pakar langa dro ando sababa ngo hamana basana aw hinsu birsana maga hinu hilliranta konni ma bani nyago hasono bani nga ange ngawoti ni serenta haso sore dro hiso nyamina maga anyi me gollen so nyamini andiga men so nyamini anyi me diga men so me kanundini an gollen so me gurjana parce que dinan su haqiren su adamare magun su kahun su wa sabatindini nanti honun tabana nanti honga nya hillo dro bane na basu bane dinan su ken sabatindini haqiren su wa sabatindini kahun su wa sabatindini e kenga nya andiga menga bane nanti honta haso hoy gillino ando sababa muhamana تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضكم على بعض درجات بسم الله قال له موسى كبرين موسى تي أو إكرم ونغني
هل أتبعك yallingena mbatuwa ko magandini anninge qarangunni gilli honga igarantu indikenga awa sababa yiwa قال ani arhamunda ma ngamunda na hokka hintu agunga law qarana magawa khadriti musada innaka anke musa تستطيع صبرا allah anta katta sabarini kapinge khadriya وكيف kam woni anga sabarini alama hokamma لم تهت khubura anga matuagu gorun kati awati kenga de قال yani ara am onko na luzuranko me musa allah garin nkew mo kamma allah rin tinde anken tatu angen gaw mo kamma allah ran tinde ngen tatu kebrenga anke lanta sabar ninge kalle ke kamma nge kharalle mawo allah anta to qadi donc li wa ko ni anga di himbiti hibani himbiti hibani na kuna allah kam pagadi haranta kana di to agun sunu to agubani ay ya subhanallah to agun so ne to agubani alli ni ko jiragire anna musa jiragini wa mana khadiru ya jiragini allah wa ko inanga ku khasam ne nanti to agun piti to agubani himbi go wajibi ko men kamma ko ni annan to sharia ko hangure an ganda hotana to himbe do kingan tabana a wajibi ni annan to sharia ko hangure kamma ga waran nyon ko landi an so men ti to aguni to agubani an gara kenya waran no gondi bani anda futa a wajibi no suka ma on to sharia ko hanyawre nga himbi ti hibane de la wakalla bismillah قال ay kebira musa ta dangane ستجدني an mori nin ke allah ganda dunya sabiran sabrane ولا أعصي أمرا darhi kuta لك an dangane insha Allah ati insha Allah kin an munyu mun diga men ana khifarun diga men allah ko musrun diga men ne allah ganda dunya musabar nin taran kuta harbaniya mutto ko dambate قال qadir sa dangane kebira mu shartin kinanga nke qaralle ma gon sharti na nyinga karle man sharti nyane ti allah mbati ya karo sharti allah bati wono sharti kan dahimbe aslam wallo kana sharti nyandai annanti allah bane mahmud lamin na ha harenga anga dugo dikena kebirenga salle kinna sharti ni goy aro kanne sumen islam wallo kana sharti ni goy jakkanni ayugoya hejunna ayugoya kebirino wonaro adita yende sharti nyani jonkonga sharti ngana timme wakati biani kebira jonkora hongo kinna hontano sharti gante allam batero sharti nam sharti mo allam batero si kengana timana ngo batega na hankitana bismillah قال khadir ta dangane فإن an اتبعتني ga ninge batu kharle ma goya فلا تسألني kebiri hana magin tirndi عن شيء ko hosuya nganda kenya an sabarniya حتى أهدد ذكرا min ni me ganda hin konne sentindi andangani gilli kenga ni me ganda himbe wure kanda anyime ngam magin tirni andi qaramo anda kenya mani sabura ke wure ni mani magin tirndi ha kini qaramo awu kini ajukunyu goy kina ajukunyu goy qaralemu hidanta noni wala qarlema nyugo worni anta harbanetu ken qaramunde nanniw batanga na himbe kara wala kena qallenga qarlema nyugo worni a ho gabetu gawa mun na hokka himaga ken qaramunde tannewde basa ganda himbe mu maganda himbe wari agam ado akinga watu mo be iganta bana awo qaramogon kecce nadi kebirenga karlem pilandige o musa ni keye bismillah
فانطلقا awa jike birenga era golle nyoba musa dunga tay I hayga diga iwo halake nga diga na iwi tanga حتى إذا ma birake be ركبا illi hayga setu السفينة hurendi hure be ga dangiya ira huren sigindi aha iro hurendi خرقها aywa huren dungonunti ay khamaga sigide soro hilli iwo gunnendi annaka am naslahandan timaga yo kenti maga qarom maga kuutu de on kuuti qennanu wa huri gumundi ti ay kuuti qennanu ku ya galla qenga mo gobe sere bure ya galla qenta kuma bismillah خرقها iro halle hurendi khadra da hureke ara annaka am afuranyu bo bakay sagarenga قال musa ta dangani an أخرقتها genda huren bogo لتغرق kebire أهلها nga munana huren no dungon to jindi sawa لقد جئت شيئا a karamo anda honya ke ya إمرا ke konna gon kotenni de keni golli hananga ngana himbe nya magantir akem baygra tirni ke di ara kaw kan mbono di de nga jimaro do bote ke de jimaro bismillah قال karamo gon ta dangani ألم أقل yallin gemati إنك an ken dangani nanta an kellanta katta sabarni kapinga ma kanda basanga ngego kebetu alla garin tu indenga gollini tay aran kengo kebetu alla garan tu ni tango gollini tay inta bana ngema ko an kellanta nge kallo ko munini bismillah musa ta dangani ma ngeriga ti honga nasi tunga mungu kenga yani mungu mani ngati nyindu to kamaga ntantirni mungu kenga nanti ntan kutana ho inganta himbetu mungu kenga magali gatikenga wala turhiqni maginge kellefini pinunga awaqoto inga yani maka qoto kita nge kapalle magundi ya himmaga anan ne wi nyinda ngena kundo ade bismillah فانطلقا ibu hurendi huren gollenga nyime wakati gebe I hayga bugu khari wi tanga حتى ma إذا birambe iga لقيا gemalle maw غلاما awalle mine yugo ya ama kuy hina koy alo lemunu mo sangana ama baligawo ayam parampari suya aywa ayan timmanti suya aya hinna li serunda dini suya faqatalahu khadri la kari ara labum bundi na qurusi ma wayon ko lanko sun baka kanenga قال musati أقتلت anda نفسا nyonki nyakari زاكية nyonki senne basa nafsin. ama baligawo aha anda ken kari na ni ama sere kari لقد جئت am شيئا pay gari hoya نكرا kebe qonna gon qotengani de قال khadari sada ألم أقل yallinge mati andangani wa nanti anke musa allah nta katta sabarini kapinge wa ara lakan ka hukeya na sabu lenki qoni luzurantana a hana keri allah kan takendi alama quli nak aha kai keta lak ara kin qoni na ka huke keta luzurantana ta hana anti amungu dukinenga mi keta ga ken sabu daga luzuram tano musa laqe munyini bismillah musa ta dangane nganda tirindi ko tanai ta hillandi ke halle ke bidenga magen karalle mago magen tralle mago elle punya heme maga قد بلغت عذرا ke bidenga anki mi luzuranga billinga elle luzura wa maga himbe go wa ko initi ompate sikani gana bugaisu elle ngara ananya himmaga bismillah فانطلقا ihilli hayga dungare حتى إذا mahali birake beza أتيا أهل ihegari قرية debe yugo dunkonu ya allah ti debe yugo anyime wa tafsir gumunti intakiya kem pakati ntogonni kenga kem palle iraqri bahnasa si se waqili istanbul turki debe khore hananyini kati be capital ngila ankara allati debe nyugo bismillah
istatama il haygara yigande mundu yenya أهلها debe ke dunkonunga barani kiyen kenu mulle ngara kotanga kamengo kamonalli ku gai harba nanti maga hari yokke sunti maga ime konti jobane kella hala ira yigande mundu debendi fa abaw debe dungo mbara أن ini يضيفوهما mukaku فوجدا جدارا ima yigande kita ima jatigi kita ira kobi ni فيها debe ke di يريد kobi ke wa lamura أن يقد in kenu kobi dare gille a gilo era kamundi kame sogonye a baratu tan karage sogonye ago ŋuɲen pake be kama kamu karage sogonye allah ra korondi ke sabula jidaran kobi kore daro ye ɲeni wa gilo ye ɲeni wa ago ŋuɲen pake be kamani wa kobi ke wa munda nan kenu ke kobi ndan be ganda kenu koni sikantare ken kasaranga beni de awo ke bunundi bismillah فأقامه khadr haygara kobi ke tilengundi ti kitenga ari kiten katindai na atlengundi bane a girna siginan telengu قال musa ta daga ni yere لو شئت aga ni gan lay angara kanu لاتخذت أجرا anyi hare muso koni rigana ke kobi tilengundendi yigande to ma wala hemo yigande nga o ma jatigi kita o ma yigande kita be subara anga ni ke golle ko rangara o ke anyi muso koni rigana ke basaki ganda kenu aturango kene hohoya anga ti kunna hokkinanga anna dabari nya kinanga bismillah قال ay gizawra musa ta dangani هذا ay ati wakati mpaiga kinye فراق بيني kengani dan nagam pata wakati nga وبينك na a wakati ke keta ba angi nyimeti angani tirndi ke halle kebrenga tinna ma antralle mawo tille zura ngim maga ammin tirindi nganda waraye koni himbe din waraye nganta bana kin ngani tirndi ni wayo angani gore riga nake walla hingo hoy o himbe yigana bismillah سأنبئك kebrenga o hatene hata wakatin kini nakato bilaga hate min garan kibari musa بتاويل ما turon facaringa لم تستطع صبرا angama kata sabarni عليه. wa ken kamma أما السفينة angama kata kurun himbe angama wuretu ngorna wure kanda azim musa alayhi salam ku sikki na ku wutu na kunya ado khadir golla golla le maunga kare kare hin wa kin dangani parce que musa gilli bira be khadir gara hure ke bogo musa gara nakari ira musa gangu musa kota be anke magara ngara wakande gen dogondi nara kembere nangara jindi ken kota nga anke ndam maninya nandu kisini anda maninya anga sare urobe asoba la hajiri nga ira ngara wakande gen na bere nangara jindi anke ndam maninya nandu kisini yani alla be garanke kisini kendi na illenki koyanga kenta kontono hure wala hanyugo bunde ay na kem pure kisindi agara siren kari agara ken hanan na karindenya eti musa ange nyime gara kubutun ken gumburi na kari kebirenga ken kotanga anke maya to hosri kallenga ala komin tilengondi o yimel lahini gorenga anyi gore liga nono kenyiga agara komin agara ken na kari bane ita gangu iti musa kota be ange nga wuru fir'auna dungonunga bitu segyango gunnendi amma yileyiga ambirene munyen funti honunye ante hun sukuti anta nun suyiti
kinan tampi hananga duna de hina anga digal awa e madiyana girlakenga anda jimbu wondi na gri khore musu na madi awa na suawile nyaarun tumandi I haba garankiri ange mati anta munda ginde yigande kigani antampi musunya anta munda na yiga e ange na kenya alla da anga lahimu yigande nga anyi mira alla nyaga anti alla anga nda khairi be kininke ngola hinai anga da khairi be kita anti kindanga wa kiningol ya musunya ntake munda ange honya na alla da kebira nga khadare khanam ma alla da kiniba ya akin gara himbe na kare khadare ya anke be dangi ta sumenga basundari nga wure ko nanda kato blaga hate bismillah amma safinatu amma hurenga fakanat hure ke bengara bo ati hure ke limasakina miskinu nya honyi miskinu go I wosre dantan baka sorotami banen bane suga wono lebu ngiya aha isu ila huti haba halle ya'maluna yogollini hangendi awa isu ko mande hojugo wiya karago ngono kulanda har bane yana karago nyara ho nyana sahingo bane honi yaga bane ho jugumunu jetungo hoyi wakati so hotta wa intengo kinyen isu hotugunenga kura ho nyana karago be go hunga dahar bane yana hono camping den belew hollungun denni an dahar bane famuno ko mumun den an dahar bane famuno ko turin denni hono murgunte liñu tammi iso hawe ra ke hure wutu hawa halle kubenu gam paso yo gollini hangendi so huringa iwo me birande di amusonga masakin yo gollini hangendi bismillah wa aradtu ngena lamuru na hure ke na lebu wa kana malkun bas hankama nyugo ikane ya'khudhu ki hankama wori gandini hure sirensuya na quda nke watu Allah rin tuindi hankama nyugo ikane lengi hure sire su kan danga wa bosni kamanga kati bilaga kinye ana bosiya I hure ke sireni na lebu lai akena lebu ndengari ana tori magani gullenya na nyana miskinu kwa dema ngigar himbi rai ji maro dai har banan tarno dai nga hinga na lebu ndengara wa to kono ndanya kiya sabra bismillah fa amma al-ghulam amma liminin ka ngara kebe kari fa kana ati limine ke saranum pilli mu'minina tungunda nu nyanyi fa o khashina kanusa an yurhiqahuma limine ke magari sarana ko hilli kellefi Tughyanan. ni wara fisiri yenga wa kufran ni wara annaka mun ni kahira ko basa limine ke attakantengo kahira ko nyakama aganda bre allungo yebe ga o sarana kudi iga wa munda mogobe andati na hohonya yo kenyana yo bakka salama gondi nanya kahiringa ngina ken karil lenki ama baligao ana kisi kenga hawendo mangana kisi kahira goya ndanya kinya saura isu demande yeni akema baligao hontai mando hawenga ina kisi bismillah fa aradina aquda la muruza an yubaddilahuma rabbuhuma limin awa saranuku hilli kamanna lemmeke harawu lemmeke ngam pasangunta dina len karanteke ya zakawatan senuya wa aqrabu agantinta ruhiman. sumpuya wala kila amuru asew alla da ana haraku len senneya allan kannana len sire ananya lemmeya himbe go sumpu tapi len nyagari ansare al aqrabu lirham himbe go sumpuntu dime keni len nyagari aganda bu kabedi aganda yaki kabedi kibira ko ngoto kinime o kallun karun kunyeni o nigan kanyeni nibe yagunya o qatin lono medi natin to nibe ya lemme ke haragi le nyagari
ada annabi mun sara asoren gabe ni annabi mun lemme be ga harake بسم الله. وأما الجدار وكيف هيك سيزا أتي دعمين نقولي الله سبحانه وتعالى akan da himbe ko isreya an to ko shari'a ko hanya wure akan shari'a nganai na liminin kari igara tu kahiriya kenta gemme o ku shari'a ndi Allah faran shari'a lemunun kallenta gemme goya wa si zahimin go jihadin killi wo lemunun kalli wo yagarun kalli yo honsu kalli wara bom katu sakandi iwa katunu musirendi matu da kan sharia bugu no kobe ela kem bugu Allah faran sunna do kobe on takento lemunun kallenta gemme salama gondi kahir lemu maganda inda gajanyo ken mutu gajangendi i mena maraha mutu nan bugu nan ka hokke sunga kem pakatungeni me nani kem manya ahram tenni anta gemani kari har Allah ganda hoko isriya agar himbe men go khadriya kellemme ganda bre awunyana aw kahiringa awunyana sabu ina sirum bonondi anta gemanda na kari awajibi anda annan to sharia ko hanyawre sharia ngati leminen kallenta gemme maganda sigi do kesumbatena na gajengenya awayna wajibi nga annan to ken ko hawre an kembe ga makentu amma warqa bonon ndi do ngunga doron do dunaye doron na sagonya salama gon ko hangure na ni salama gon barintengiya salama gon barintengiya khawarijan yugo kebe nu ganta sunnandi ibn iyad ala ibn iyad tirni ibn iyad ni Allah faran kanana kore ati ibn iyad khadar da liminatu nen kare kamo nani Allah farenti umma kahiri liminatu nanun kare kille makni kille bine yimi Allah yimeti amara ha won islamiye aken khadra yimi da ken sedago arken kari man sabura digamin ngana konta an go digamin konna na nga famu ara jabi tikebe ya yani komi odi hujjandi mo ngol wono nasren tuga idigamin di ar ona nyanka lekeyme alquran wo qaram ni kinga jabu nu nyugo ndi ona nyanka lekeyme ara ajabi tiken kille ona nyanka lekey ata daga ni khadiru garahimbe mentu an gani me ganda ka take men tunu adiga nda na kare an gani ganda ka ta tunu nanti kenda bre awnyana kahiriya adiga nda na kare ona yan kalegi agelo gen tunu la na ni an bugunte ngo sunnandi Allah nta kintu kembale sharia no gara himbe ko ay haranga ndatu ante ke mananya بسم الله. وأما الجدار كن سكندي أما تغايم بي أنغرا تلمون دي أنغتي هارو غني هم من كن غتاي أتي تغايك لمن هليا هني يتيم هلياني يود بكري كان كمو كوبي كوري لمن هليا هوني وكان أبوهما إهلي هابنيا صالحا سر كبرنا هابن سروين سابودا كبرنا وكوبي كندا كنو ina bure ke bangine ima koro hina haben suroyen sabuda ora ko bi ke sigindi lemun kun na bure na torida ina koro na ni ko bi makana go baka fa arada rabbuka ati an kamanda lamuru lemun ko hillingi isembe qotenga ti o ko bi sigindi ke ya
يستخرجا إهل نبغندي إهل كان كمنا كن هنيا قل أنك منا وما فعلته أتنقر كوبينيا هورن بوغي لمن كالي كوبين تلموندي وخطرا كما هو أنا مري تندو يا مري ينادي ما نتندوي ندا سنيا بإلهام من الله سبحانه وتعالى الله ننجي تواغو جندي كسيا وما فعلته من أمري nke duran kalenda ke hodi Allah ntinna kure ke bogo na sabunya ke ukane Allah nin tuindi na lemine ke kari andabri awnya na kundu Allah nin tuindi lemunu ku hillibe hawa gan sere sirenga in hanyugo ko bi kewre anya to ago sawo ala riwayatin anya na gure ni meyo ko bi kenda kenu aw bakka kurendi nam bono na yi imakni o kebrenga anti khamo Allah wa sallam ati Musa ni sabarni saka ba khadiriya onyu hugabe tunu wa hakaza daiman intahaka twagunde akengo himbe to harsan aranata yereti Musa ni sabarni saka ba khadiriya onyu hugabe tunu donc twana intahaka twagunde twana sire antahaka twagunde عظيم kanzo aronyana nagure nyime aronyana twagwa aronyana kangengalaha arogore ngalaha nyini kini nagure himbe ka sandenga wadiga kenyime kani twagu tanai ken ganna gure asante ngota tibane nga nkabako serebe ga wa sagu nanti hinni alla la kutonye mani sabura hinga na ken kaman kita awtla karnan buto ken kabako nkabako serebe ga ga sagai nanti warjagen gilli allahi akaman kani du tampendina kamgo nkabako serebe ga sagai nanti kallen worini akama nyagali na kamoti dunay nkabako serebe ga sagai nan to ganda kara o wundini gollu ngo jatene ken kamane mungu no kamo nkabako serebe ga ratu nanti duna a yille ni anta to ko kitibane kama akama natla qarin nan sagu dunay na ma hakikatai diga men qoroti la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kero muhammadun naga wugine kaben sine yande kuma ko ni muhammadu yahi ko nintenni muhammadu yani sipase manga ayani la muruyenga taga honun taga ndedi wala hanta tibane nke alla tungu bati tunkanta minke ka palle mantinga nyana khairin taga adu bone arjanna khairin musre dangani ngara himbe taga khairin da na urunda kiten kama